جروجاوای کردستان دما خوش ببینر و حسکرین روجاوا تیوی خلک کنوج برنامه شوپینر امن پیشبری ونه گرینگترین مجارن دروجه ده ما هالبجارتیه ما شوپاندیه و امی بوره پار بکندا که آگاهین داوی گل روجاوای کردستانی ج پروژیان و ج هن آگاهی نو ام بوره پار بکن بری گم در باسی برفرهی ام ببن برفرهین مجاری خو سر مجاری خو مجوره دیار بکن امیش باجاری قامشلو دست پی بکن هیدی روشا الکتریکی چیتر دبه دم مشارکه دنده گو پرزگریک آوه لباجار حسکی بار گل گران کریه دم مشارکه دنده 28 پارتیان سیاسی داخویانی اگدان درباری تعریب کرنا باجار کردی و او یک شرمزار کرن دم مشارکه دنده کو گلن تنوریه جه روجاوات تیوی را دبیجن روشا منی پاقجیه پرزگریکا پاقجیه ایدی گرانتر بویه ام در باسی برفرین بجاری خوب بن دوباره سلاف تماشاوان روجاوا تیویش خو دناوا چند سالانه جبر ریشا دولت ترک آداگر کر به تایبت لستاسیون کهربی دایه گو جبر وی که کو او استاسیون الکتریکی گو خدمت در کتمون جبر وی که افدناوا چند سالان ده بو گو باجار روجاوای کردستان به تایبت ام بحثا باجاری قام شلو بکن به الکتریک بو لی دناوا چند روزانده پشتی کو ام بیجن تیمن الکتریکی روجاوای کردستان کتن هول دالانده دا کو وی پرزگریکی چاره سر بکن هیدی هن الکتریک دگهجه باجارین قام شلو هن تاخان امی وی درباری روش الکتریکی الباجاری قامشلو امی بشو پینن هفکارا من بریوان قاسم بری خدایه و داره دا کو آگاهین گو حری داوی ور بگره و بمرا پار بکه بله بریوان دنباش قوت به بریوان تا بری خدایه ستاسیونک الکتریکی و تبه مرا پار بکه روش الکتریکی الباجاری قامشلو نهاد چه آسته ده کرم بکه بله اراس لاوش بوتوش بوچ کسی کوان هدوان کلیان دلمه تماشد کش خوان هاجی امن استاسیون الکتریکی یا باجاری قام شلونه کوی دی استاسیون 24 ساعتان ام بیجن ویکت یا الکتریک جوی داری ام بیجن تی بلاف کرن لسر گلی باجاری قام شلوش خواکی پربرسی الکتریک اجمر داخو یا کرن کو ایدی ام بیجن منطقه شرقی یا باجاری قام شلو ایدی گشتیم الکتریک گهشتی حتی آنها جی کارو خبات جالیه کومن تکساس کرنه و تی کرنش با کو ایدی ام بیجن باجار قامشلو گشتی ورارونی کرنش خمدی جدی ایریشن داوی دولت ترک در سر حریم باکور و رجلات سوری تواهی استاسیون ام بیجن ج خدمتی هاتن در خستن ام بیجن انجام وان ایریشن هوانه سر استاسیون الکتریک ده لجار کدن ایرو ام دبینن بر پرسین الکتریک کارو خبات خبر دوام تکنش با کو ایدی جار کدن استاسیونانات که من خدمتی ده یک جوانجی استاسیون باجار قامشلو بوم کوانها کارو خبات هنا بردوام نجبو کو ایدی ام بیجن باجار قامشلو گشتی ورارونی کرنش خو دوه جیم لتاخا غربي يا باجار قامشلو جارك كدن الكتريك هاد و ايدي او تاخ هاد روني كرن ان هاجي بربرسي الكتريك القل مناي باجار قامشلو بريس فايق احمد بريس كرم بكبيدري از خوازم اخافتني اشتر به لم تبيتر اگاهيان بدما روشه الكتريك الباجار قامشلو بچ اوايه سلام ريز جبو و حمو تماشاوان روناي تي في براستي روجاوا تي في بورين براستي ابي سي هيف ما دست پلان سازی که جبو وگرا کهرباء الکتریک جبو گشتی باجار قامشلو ما آستکی هری مزن ما درباس کرد براستی تبی امکان کم و آستانگین ایگو پیش ما در کتنه فجبر و اینها امکان بیجن عالیه رجلاتی باجار قامشلو تا قناة السويس حياة شارع وحده اف خط الکتریکی گشتی هاتن کتن خدمته يعني برسكريكي و درد كافن جاران برسكريكي كابل مي بن عرض او برسكريكي وان درد كافن
حيانها يعني امكار بيجن او منطقه گشتي هاتيروني كرن ذاتا كار ما بردوامه بلان سازی ما جی هندی ترجی ام بردوام دکن طاقة غربي ذاتا نها يعني ام نابين گشتي رواتي روني كرن هين برسكريك هنا هين برسكريك كابلي ماي هنا ارضي شبكات هنا فدو يعني كهرباء جيش طاقة غربي هن طاقان آلي غربي دا نهاجي افكار تمشاندن يعني كهرباء براستي الكتريكا نها ايغوتي قامشلو كمياكي كيمه براستي يعني ام نكانن ام بين ام بازاري كي سيرفي كهرباء بكن والله ام كار بدن ساعات زياده ام بدن گشتي بازار قامشلو و ساعات وي كيم بن يعني 2 ساعات 4 ساعات يعني ماكسيموم دمي گشتي بازار تكاوي خدمته جبرگو ام بريا خطك تنه كهرباء جمراتي بندا وفراتي پیشروجه دا او خط دیتر احتیاط يعني خط رئيسي او سركانه دي او خط هاتبي خراب كرن يعني واتبي ندزين نها بلانس هذه سروانه ام تواصل لكن يعني بيجي على قدر يجبوكو خط تيكا من خدمته يجبوكو ام قارب كمياكي بيتر دقات سيقاتي كميج مراتي يعني هاج مراتي تقريبا در دوري يعني بينجي حياه 6 ميجا مراتي افجي تيرناكي براستي او نتن يجبو قامشتو يجبو گشتي ما جزيرة بالكامل أو كهرباء جمارتي سربيا وي. بريز خامة قلت التاخا أم بيج أنجي المنطقة الشرقي إلكتريكية كهرباء جمر فان تاخان بناف بكاف كي جان تاخن لكدرينا. براسي نها أم بيجن دسبيك دا قناة السويس زيتونية أرباوية يعني خط مساكن جوي آلي دا گشتي أف تلزيوان أفنا گشتي أتنا روني كرن. يعني مركز دياره آلي شرقي باجير يعني گشتي أفا نهاتي روني كرن. ساعتي إلكتريكية من روجانا چند ساعتان أم بيجن ددن حرتاخكي؟ يعني حرتاخكي نها دقينة يعني 4 ساعت در باز دكي هن خط دمي عطل سر چيبن أمنو قارب بدن حياة أو عطل 4 سر ببي يعني دقينة 6 ساعات هن جارا بركي إمكان چيبه إمكان بزيادتر بدن لأنها إمكان ما أفا أمنو كان بيتري في بدن جبرجو ام حروج جي هنديتر ام دكن بن خدمته ام كهرباء دن وي آلي جبروي يعني تير هناك يعني بيتر ساعات بدن ام زانم برسكريكي مولدا جي هنا وكهرباء جي قطبه فامكان ما حتى امكان ما هنا براسي ام ددن في قالي يعني ام تقصير ناكن دي دا بريز خو حتى انها جنبيجن كومي وني تشيك ساس كرني خباتي خبر دوام دكن تو زحمتي البيشيا وهنا يانا زحمتي يعني تشتي سركه اف نافندين بلاف كرني الكتريكي باجار قامشلو اف نافند راستي تعداي كي مازن هاتبون دزين هاتبون خراكرن شبكه وي كفنه جنوب هنجي تين تعمير كرن تين يعني تشاوا تين سر راست كرن برسكريكو سركه اف ذاتن دميم كهرباء ددن هم برسكري در كفن كابل ارضي لي ددن جبر قد صار ليف كهرباء نكتي با كابل نوفي شبكه يعني جيش كربون قرتيه يعني ملت ذاتي سردان دكي وواشات ما همو سفر برنا جبو قاربن يعني اف برسكيكن بچوك درد كيفن زوترين دم ولا چاره سر كرن دا خوازه وج ملت چنش بكو بورا بفن آلي كارتا قد قالك جاران ام بيجن برسكريكا دزيه درت كفه هولي يعني دا خوازه ما اش قال ما براسي لازم خودي لوا مركزنا در كيفن نافندين بلاف كرن الكتريكي يعني اف دميغو اف مركز درد كفه دروي خدمته تعدل وانتي كن درجه 1 يديجي يعني آلي مادي دا باركي جران السرمة جنوب مركز کی تأهیل بک 3000 دلار کفیه دا اف پرسکه کی مزنه یعنی ایدی ترنها کهرباء کمیه هندکه ام هیویدارن جگل خو قاربن کمیه صرف خود مال دا همو تشتی به هفرا ند شغلاندن یعنی جبو شبکه ماجی تعدلین ایکرن وجبو امکانه بن ام گیشتی ام قاربن کهرباء يعني فائض شيء ام بدن جين ديتر اب فيرنجي هيفيا مجبي قليمه افي وكيل تشونا قشتي حتى انها تقاس دولار لي شويه تايبت ام بيجن افجهك وهاتنا تشك ساس كرن يعني او تام رقمك ثابت الجمانين اللي قال لك براسي يعني قال لك بس املك رقم ديار بكش برجو ام نجشتري داوي هناك تاخي بجاري قام شلود التاريتي دنا شي تجوار تشد بيش قدام كان زائدي واوجي ام بيجن او تاخ الكتريك الوان شيبه بله راست هنجين نها آلي حلكو آلي ملي قبلته باجر راستی هنگی ماین دورده هیا جبر گوت عدد گلک لوا مرکز نوات بکرن يعني او مركز بخدي مانا للاسف يعني قال خدي ملات خدي دركه ولی
ام هيفيه ما يعني تشاو ام سوزدن قال اخو قشتي قامشلو كربه يعني حيام كانوا زوترين دم امي كربه بدن قشتي قامشلو قال لك سباس بوتا تفلي بوناته سبوس بو واجي بله آراس خو بوی آوای بگر هفکاری منی کامیروان جوار هندی من بداخویا کرن کو آنها عمله استاسیونا بازار قام شلونه کو جارا داویه ایریشن دولت ترک یاد اگر کر لسر هریم ایدی استاسیونا هانی هاتا هدف گرتن و ایدی استاسیون گشتی ج خدمت هاتا درختن لجاره کدن ایدی جالی برپرسین الکتریکی بازار قام شلوه استاسیون هانی هم بیشتر هاتا چک ساز کرن و کتا خدمت داش خوا وکی میوان الگل من جدا خویا کرن کو ایدی الکتریک ج فرات دیت هنی خطا که ایدی پیوست ایرو گل جیب ام بیشتر ناونت الکتریکی بازار قام شلو را ببن آلیکار الکتریک خام خاطب مش بکو الکتریک ایرو بگهجه تواهی بازار قام شلو گشتی ورا رونی کرن. بله بریوان راستی تیمین الکتریک دویده میده کارک پیروز کرنج با بازار قامشلو شخوا دیاره گو دوه به تایبت جی وکتاخا غربی الکتریک گهاش دوی داره مجی دیت ما بچاوی خودید بچاو الکتریک گهاش دوی داره راسته گرک گلجی آلی کار به وکه برپرس میوان تجی دیار کر زور سپاس جبوته بریوان قاسم هفکارا من با وکی زندیج بازار قامشلو تبلیم بو بله بینر المام در باسی مجاره کردن ببن دمجارك دندا گوج سال 2019 دما گو دولتا ترک ایریشی باجار سرکانی کرو چته نوی گو درباسی وی دریبون راست استاسیون علوک یا گو د سرکانی ده گرتبون آویجی گو آو لسر باجار حسکی هاتا قد کرن دوی دمه ده جه 2019 ده حتی روژا ایرو 2026 گو دولتا ترک آداگر کرو چته نوی نتنه بیریشن هوانه ایریشی گل سرکانی کرن لی خواستن بشرن آوه گو ایریشی باجار حسکی بکن گندواری وی گو ایدی دناوا و چند سالان دیش 2019 حتی ای سال 2026 گو باجار حسکی بی آوه گلن حسکی ده جبرکو بی آون نچار دمینن گو بری خوابدن تانکین آوه آنگو سهریجین آوه دا کو کاربن جیانا خواب آوه بردوام بکن هر کزانه گو به آو جیانا به لی خودین تانکان وانجی کو دخوازن به پریم بها آوه بفروشنوا روش زحمته روش آبوری جیانا آبوری ویالی ده زحمته نچارن مجبورن گوه آوهش بکرن لی خودین سهری جانجی هر جار بنرخن بها و آوه دفروشن گل باجار حسکه افجی نرازی بون درکد آلیه گل حسکه ده بشتی ریکفتنا بیستونه چله دنا برا قصده حکومت شامی یاد دم کی ده هن دا آلیه مجارن گو لحف کرنه گرک استاسیون علوک وره بکارانین افدمک گو تیمن ده آلیه الکتریکه ده آلیه آوه ده کارو خباتین پیروز دکن روز بشف دا کو ستاسیون علوک جارک دن ورب کار آنین و ایدی آف بگهجه گلین حسکه لهیویا آوینن ناوا چند سالان ده بری دمکه ده گو ام بیشن بشه الکتریکی گول سرد سکنن مزگینی اکدان گلین حسکه گو دمکه نیز ده ستاسیون عروق ولب کارانین آف بگهش حسکه نها جیهن آگاهی داوی درباری وی مجاره دمی بستینن حوالا من هفکارا من رولیانا احمد جه باجار حسکه تبلیمد به دم باش رولیانا قوت به رولیانا پرزگریکا آوه لباجار حسکه بار گل گران کریه تدکاره درباری وی مجاره ده هن آگاهی داوی و هلوستین گل تب مرا پارو بکه کرم بکه رولیانا بله آراز دمان تو توای بینن رجاوا تیوی باش به وقت سر تانی سر زمان یعنی پرسگریک آوی کو گل حسکی ابو چند سالان تیدا در باست که بو یک کریزک راستی کریزک آبوریش بو گل باجار حسکی وقت زانیج 2019 و حیانی نها پرسگریک آوی هر دومداره یعنی بتایبت قد کنا آوا علوج 2019 و حیانی نها بو صدما کریزک گل کی برفره لباجار حسکی یعنی روشا گل آبوری هر وها روشا گل یعنی ده هر مل جیان ده زحمت کریه یعنی گل وی داره نتنی دبارا نان
یان جیانه دکن یعنی گل وی داره تکوشینا آوه دکه تکوشینا دلوپک جا آوه دکه یعنی وقت زانی یعنی گل باجار حسک توای گل نجابه کردستان نوسان اوقات تکوشینه در راستی اوقات زور و زحمتیان هاتنه به تایبت گل باجار حسک پشتی قطبونا آوه هر وها پرسگریکن کهربه یعنی راستی گلک زور و زحمتیان ته یعنی هم ولاتیه که کو راتباوی یعنی و 1,100,000 دمهدا نزی یعنی 600 یا 500,000 پرد دا آوه یعنی سهریجن آوه یعنی هر خزانه تجی دبه به 100,000 و زیاده تر یعنی و هر کودچه یعنی هر مهدر باز دبه آف یعنی گلک بها دبه و جی قطبونا آوه علوک یعنی او بیرین کنها آف جی درد کفن صدی صد نپاقجه یعنی او یک دبه صدما کو زاروک نخوش بکفن نخوشی چه ببن نخوشی پیدا ببن جبو ویا که یعنی روش باجار حسک و اوایه گل باجار حسک هر وها دردورا و یعنی به تایبت هاویردورا کو گل تدا جیان دیگه گلکی زهای یعنی بر نبونا آوه میناک یعنی خزایا و تک چویه یعنی خزایا و ایدی نمایه گل جبو ویا که گازن اندکن هر وها یعنی داخازا گل یا سرکه وقت زانی پشتی پیمانا نابره هیز سوریه دموکراتیک هر وها حکومت دمکی سوریه و کو گاوین دیتن یعنی کو هاتن آویتن او بکو هر وها هاتن خویا کرن کو آوا علوک جارك ديتر يعني بردن يعني باجاري حسكه لغوري و يعني گوتن و سري مها و مه هاتبا بردان لدي ساج نهاد بردان يعني جبو و که گل بهويا و اوه کو اف جارك ديتر اف ور بردان و اف پرسگريكا اوه كريزا ابوري كبويت صدما کو گل زبزو يعني نكار من پدوی خوي جياني دابين بكن بتايبت يعني گل باجاري حسكه گلک زور زحمتیان دکشینی یا جبرنا بونا آویل و داره گلک کسانه امین نرینا واجب بگرن یعنی چه دبیجن درباره پرسگریک آوه دا هر وها روشوانی آبوری بچاویه دایی تو چاویه هفدارم تو باش صاغ ربی صاغ بی گلک سپاس ام باشیاوت خوازن همه آف جمر بی گلکی باش خودی آوه خلق گلکی تعدل مکریه خزانه آوه بچلو 5,000 امتینن ای گسهال موار چه دبی ای معداوان بخودی رو چند رو ام گشتک حبی معدتینن اجبر وی آوه روژه یک ام نزانن کاتشلوی چاوای آوه بینن گلکی باش و ساعتا و گشا خوش يعني هري زيدا كنا قال في داري يعني برسجريك هري زيدا يه آوه كنت جيان كره والله ما لنهند بإيرو خالتي ما طبخت شيء نكري ما حقيقة طبخش خور آوه بيدا كره يعني هنا كان قلكي جموان تنا هنا كان جموان هي حبكي لينا برسن بس ايه تنا يكاي تشلوبكن آبا بيرات تعلى ناي فخوارن شور نسري خوكارن بيب شو نكاركي بكن آوه بردن قلكي باش دايت يعني وقتو يعني ومالبات اخو هن ما هي چند جاره آف دادگرن چه خاصی دادگرن از ومالبات اخو يعني حر يادي ما بين دهرو بدست حزاري والله العظيم حر دهرو جا حيش روجا بدست حزاري مآفي خرجتك وسعد خوشو دنياها فينو زاروكنو ايفتكنو ايش خدشونو ايش چكاو آف ناسكن ما دنيا وعالم قزانه آفو آفايد بي دنيا لسر آفي آفابوية وسعد خوش قالك سباس عطا بخوش ان شاء الله اف جواري اف برسجريك داوي ان شاء الله ام هيفيت كنش خدي آفي بردين وام لتايا ولو آف بي ولو كيفا ما قشاوره ان شاء الله قالك سباس داي روشا تشاويا باش تجي تشد بيجي درباري اف برسجريك افي وروشا ابوريه قال خدي ام بي من حال تعبانه بيت برميلاج مرضى دقر 5,000 اري والله وصار ذهب 7 ريال 5 ريال ناسك وآفا كوتيجي آف سادي سادنا باقجة يعني دبس دما نخوشيان يعني آف آفين كوتين نهاج بيرانتن اوجي نباش نقلكي باش با ام بدخل ما كامل شنو دا خزاوي سركا آفا علوك واري بردان وآف برسجريك بداوي ببا ان شاء الله ويبي ان شاء الله ويبر برابي ان شاء الله قالك سباس ارجافان قالك سباس يا ان شاء الله آفاري يعني ولا حالي ما تعبان برا آب هب وشقشي تشيتر بله قالك سباس خدي عمرك درج بهذا صحتك خوش بهذا
بله عرس يعني وقت دیتن نرینا گل اوه یعنی روشا آوه و هر وها ساعتا تجی خوش روشا آوه یعنی بیا صدام کو کریزه که آبوری در کفه پیش گل نکاری زوبزو آب پیدا بکه هر وها روشا گل یه آبوری گل کی زوره یعنی وقت یعنی دایی کن آنی سر زمان خویا کرن کو یعنی مهی اوقات پرد دن دا کو آفتنی دابین بکن هر وها یعنی گل ورنگی جیان دکه یعنی جبر نبونا آوا پاقش بیا صدام کو نخوشی در کفه و داره گل ما میفانک دیتر هی دامات باش بیدام تو باش وسهلا اجبر روشا آوه باجار حسکن و کمالاتین باجار حسکه و روشه بچاوی دنرخینه هر وقت چه زور زحمتیان هری سرکه دکشینه تموزه اف تموز اللي من هرت سي شهر وجا خزانه كي افلي من حقي بينجي حزاره وشعب فقيره واب افا انا كي تخونش لي باب قش انا خشي لي ابنه يعني افا علوك بحفظ سالي من بيافن يعني حفظ سالي من انسان اللي بياف دانكاري اب افا انا جمرتي كشتك نتي بخوارن ويرفلترات خن ويقدر نشخر دكالين ويك المهم كشبونا خشي ما نخشي زاروك ماروكي عالمي كش سال بارشيبون هر الصيدليه وهر مستشفيات تجنه جبر بيافي وخزاني افي بينجي حزاري سير بملت فقير قال لك جي كارن داغر قال لك جي نكارن داغرن خزانه بينجي حزا ورقه جريمه يعني عالم لي من يعني وفي قرمها لي من عالم قال لك جيتين والله يعني ماشي بهنا قنيش واتي شما والله امريكان خبشون افتني في ابا تعلم من ابا تعال جيت صابوني تبصري وتخد بدبوش كش صابون مرب زلق ساعتها وخش وام تخواز دا خواز مك افوري واب ملتي بلنغاز تقريبا مليون انسان بياف اب مليون انسان بياف ما تشيد به يعني وقتها شيء بري بري حف صار اب جربان يعني نتشو جعلوك نتاني ابا صحي جعلوك بسال حف صار بياف وكامل بش ساعتها وانقش خوش بو اي اب سري ملتي بلنغاز قدكر ملتك بلنغازي فقير اللي ما بعرفش سببها في ملتي لبنان شو ما هر مضخا وان بشكنين شو ما مضخا بشكي ما انا افتش فقير هرما مع عالم كش زنقين بلد تدحى بزنقيجي درناخ وسير فقير وسير ربك زنقين افاني زنقين كار ابا بقيم بخوي افاني فقير نكار سير ببلد عتيك من مالات لبنان افي لبنان اقتصادي لبنان خوشك فراغي خناشون جبر افي ساعتها وخش گلک سپاس کم ان شاء الله برسگریکا آفت زوترین دم دوره چاره سر کرن ور لبنان املتي ها لبنان قاف شوار ورو افي وكهربائي طلباتي الشعبيه يعني شنو هي طلباتني بسيطه افي وكهربائي ونانه اب هر شيء طلباتي فاني بسيطه فاناش دولتي تي خوشتن ش دولتي تي خوشتك افان مطالبانا انسان بيد عيش يعني اب هر شيء مطالب هو واكيد ما تشتقنا فيه جديد بتشتكي من خواص ان شاء الله اف بي دي فين و هر وادا خزن و حميد زوترين دم ده بيك وره والله قرق دقي ما قرب دنيا وعالم لي ما حتى قناه حدش حسك يشتغيش بو افي يعني قرق انا يعني افا سري كانيت برمدي يعني شو ما اقولوا طول النظام على اساس سري ما شو بهتا وقفت موج وهر معناته هر ما ابن عالم البندوان اللي كيف خوش الفيرو تشندرو ما كيف خوش بوشه شو بيابا علوك يور يعني قال لك مال باطن هاد بما بابا علوك باتا امي مرتاح بانا امي ماني تير افا خوارا ماني تير خبش شتا بله گلک سپاس کم ان شاء الله اف برسگریک وره چاره سر کرن اف برسگریک آف و كهرباء همه ورن چاره سر کرن ان شاء الله دا خوازه ما والله افه ما ملتك اللي بلنجاجي فقير اللي بتصير مطالبين وخنان وكهربائي واف اساسي اف ما اف حياتي صار افيد بهو زيدي اف تشتكتني بله گلک سپاس کم ترهبی کدا و صاحب ساعتها وخش بتصاب گلک سپاس بله عرس يعني وقت دیتن يعني داخاز گل يعني داخازن بدوین جیانی نه بدوین جیانی ین سرکنه نه داخازن او قسم زنن يعني وقت بيجن تاني نان آف و كهرباء يعني يا هري سركجي آف يعني جبر نبونا آف ده بس دما نبونا كهرباء نبونا نان و هر وقت دن يعني جبر ويا كي يعني قال باجاري حسكي داخازوان و هر وها بانگوان جتوای عالیم پیوندی داره ده بيجن پیوست اف برسگریکا آف ده زوترین دم دوره چاره سر کنن جبر ایدی صبر وان و تحمل وان نما ده گرماهی هاوینه اف یا دجوار دو بلایا گرماهی یا دجوار و بلنده يعني قال دفي گرماهی دا هنا بي آف بي هنا زحمت دبي يعني راستي گرماهی تنه دبا صدما كنا خوشي چه به هنا بونا آوه دبا هن صدمن خرابتر يعني جبو ويا كي بانگا قال اف يعني بيستا اف دزوترين دم دا اي اف علوك ورا بردا و اف سوزن كتين داين بلا دما ويدا بيك ورن يعني اجبر يعني اف بو ما هكا قال هيفيا افيا و اف نهات يعني لغوري دا خويانين جالين فرميه هروها
پیامین کو هاتنه داین کو آوی وری بردان و نها هاتیه بردا راستی بویا صدام عاجزیه گل یعنی جبو ویا که دیسا گل بنده نه و بانگوان هر بردوامه که پرسگری که آوی وری چاره سر کرن و هر وها آوا علوک وری بردان جبو گل باجاری حسکه بله رولیانا هیویا مجیه و زودترین دم گو پرسگری که چاره سر ببه راستی بار گلین حسکه گرانه دویالی ده یعنی افجی سدما کو دولت ترک و چته نو ایریشی سر کانی کرن افجی کو خواستن برنگ کی دوری اخلاقیه شر گل حسکه بکن زور سپاس بوته هفکارا من رولیانا احمد باوای کی زندیج باجار حسکه تبلیغ مرو بله بینرین من در باسی مجارک دم ببن بله بینرین مج خو اف دمک گو گلین روجاوای کردستانی گو دخو پیشاندانان دنه ده برتکین تون دجی نشان دادن درباری پاشگوه کرنا باجارین کردی گو تینه تعریب کرن جالی حکومت شامی یا دمکی کریارین حکومت شامی یا دمکی هن کریار گول دیجی کردان تینه کرن افقط نای قبول کرن وکه گوهرینا ناوی کوبانه گو دبیجن یان آن ناس کرن لگوری خواه لگوری هشمندی خواه ده ناو پلین یعنی امبیجن پلین خوانی فرمی ده رسمی ده وکه بعین العرب تی ناس کرن ده علاکی دین هنی باجارین و باجارو که روای کردستانی جی بیرنگی کن افدمکه خو پیشاندان لدارن هم لکوبانی لقامشتو لحسکه لباجارین دیجی لروج آوای کردستانی و هنجی جالیه گوهرینا دموگرافی ده اف حموتش نای قبول کرن دو پارتین سیاسی لروج آوای کردستانی درباری وی مجاری و هن مجارین دیجی داخویانی گرینگ بلاف کرن مجی وکا روج آوای تیوی مخوست ام وی داخویانی بهتر هرگولین وی ناس بکن داخوازین پارتین سیاسی چنه درباری وی مشاره ده نها باوای کیزندی برز کوفان کلعو سکرتری پارتیا روش آکرد لسوریه بمرایه دنباش ما مستکوان زور سپاس مالاتا و تبو میوانه مه ترى سرچاوا ما مستهجا بله زور سپاس ما مستکوان هم جوی که دست بکن دو ون وکه پارتیا روش و 27 پارتین سیاسی و به هفره داخویانی یک بلاف کرد تدکاره بحثا هرگولی تفاصیلین و داخویانی اجمره بکه کرم بکه تزاني ما مستهجا اجدما جو رجيم بحث دستانية سر سوري براستي سوريا كتا رنگكي هريك خراب تبايي قلي سوري را ودناب راجي قلي كرد يعني قلي كرد وإذا ده قلي كرد يعني دهقات او وقت بالظلم والزور كشامت اللي سر خاك اخوان تكرم كي تقول نابي وقت بيقندو باجارة وقت بهاتا قهارتن يكجي كوباني براستي يعني نتني نافي كوباني تني امديريكا قامشلويا تربسبيا شلاغايا يعني قالك جهن قرقيلة جينا سريكا نية يعني قندو باجاري كردستاني بالزحفي هاتنا قهارتن هاتنا تعريف كرين او حزام عربي جبروي كيجي ابو نها جاري كديتر د بلغي خدا ام دبينين جو جاري كديتر نافي عين عربي تينا زمان هروها يعني نافي كوباني اي رسن اي اساس يعني ناقرن جبروي كي وكا بارتين كردي ما بارتي ورخصتن وتفقرين كردي 28 لكا ما نرازي من اخواج باكرياري هاني كي دانا اخويا كرين و سوريا ما بشتي جو الرجيم هاتا روخاندن غاريكا ام كتبانا قوناقا كديدا دبي قوناقا دي دجي خلق سوري ودنا وادجي ام وكا ملتي كرد مكاريبانا ام سوريا كنو ابا بكن سوريا كجو ما في هر كسي دستوري ذهبي جبروي كي ام دخوازن چه قانون جو ايرو السر كردا هاتنا فرض كرن ايجو كردا قبول كن ايجو كردا بإيشن ايجو ما في كردا تنبكن ايجو قندو باجاري كردا هاتنا تعريب كن راسيجي ام دفن جو او قانوني هاني كي بطال ببن
وسوريا برب آرامية ناچه برب أولهية ناچه اگر گو قضیه ملت کرد تیل چارسر نبی ام دخوازن براستی سوریا بگشتی اوله بی آرامی در سوریا تمامی دا پیدا ببی ملت کرد و تبری ملت سوری تمامی جی به هفدورا کاربن و دستورا نو دا یا گو دما پیش دا گو وری کاربن ما فی ملت ما دوی دستور دا ام قزنج بکن بله وهروها ام مداخل كرين جو ام تشهيز حركتي جو بهوريا وبالديمقراطيه وبالبرلنجيه ودي براستيجيك ام بوالا الي كارن جبرويك اف دستهلاتا نو ياغو ايرو للشامي دروني يعني ام دخوازن بشافي الريجيما بري الملات الكرد النميزني جبرجو ملات الكرد افشور شهانه که دماغو پیکت ملت کرد ملت کی پیشنگ بو قربانی گلکی گران دانین که چو خورده مبراتی روش آوای کردستانی بو کانیا خوینا شهیده. بله برز کوان یعنی ون 28 پارتین سیاسی ون چه قاسی کارن زخته بکن درباری ویم جاره دا گو ایدی وره چاره سر کرن یعنی هشمندی رژیم بعد 40 سالی ویرنگی کر نهاجی حکومت شامی یا دمکی دنا برا دوه ایرو ده تشتک نهاتی گوهرتن گلک کریار الدجی کردان دبن یعنی ویرنگی اون وک پارتین سیاسی یعنی ون چه قاسی کارن زخته بکن ون چه قاسی کارن گاوا باویجن پارتین سیاسی ای کردی بتیبت گرک ام دسته هفدو نبردن گرک ام وک هیزکی بن و دنافرجی ام کاربن قوتين الديمقراطي اي سوري ام كاربن واجكي بخور راضي بكن وام هنجي ام كاربن فشاري للريجيما سوري بكن جبوكو الريجيما سوري في سياستا ريجيما بريا خوا جارك ديتر دوباره نكي چمكي براستيجي باري كردا باركي جرانا اف حفتي هشتي صالة زيدتر ده بن حكمة دولتا بعضا ملتي كرد ايشك زور كشاند براستی باری مزیدی طاقتا مچید بیش بروی که ام دفن دوست و حوالی میجی که بمرا آریکار بن ملت ما پارتی می کردی گرکل گوری زنا ملت کرد بن بتایبت او کنفرانسی کردی دما گوچه بو گرک ام پشگوه نکن گرک ام ویران نکن ام یک ریزی اخوا یک حلوستی اخوا ام ببن خودی هگر گو ام دست هفدو نگرن براستی جی گو ام تکا تکا بن وامج هف كتيبا اشقاء حكومة شامي وجه نديما وتقزنجا نكد استيمتا. بله برز كوفان يعني مجارك نيزي و مجارايه جو بارتين سياسي هون دناوا شورشا روجاواي كردستان داشخوا سالفگرا شورشا نوزي تيرمه جينيز دبا يعني وقال كارو خبات كركيم زيدا هجر هن كيمانيجي هبن درباس بوبن اما كارو خبات وهبون دو رونشتنا يكمين يا برلمان سوري ده افجي كريارك بو در حق و گوون نرتيا كردان ونجه خوتيد نگرت نهاتن گرتن يعني بيجن داليه البيجاتن الديمقراطيه ده جبر فيه كي واف برلمان رد كر درباري فينا ده تشد بيشه يعني كسين گولوي داره ويقارب انه نرتيا كردا بكن ما مستا براستي متخفص جو درباسبونا مجلسا قال يا سوي مدريبو جو نبي اواي براستي افوك برنجا كي تديت نهل بجاتن بو برنجا كي نشان كرن بو برنجا كي تعيين كرن بو وبالسروي دجي كي هاجر جو يعني برلماني السوري رنگ باناج خلقي برآبي هباناش خلقي سويدا هباناش خلقي كرد بلغوره هجمارة وإما يعني دما ملاتي كرد تفلي برلماني السوري ببي كاريكا هجمارة قوفا اندامي ما ايقو تفلي ببن لغوره هجمارة ملاتي كرد بيت سوري ده براستيجي يعني افاني كبركي سري صديقة هجمارك قلقي كيم دانا كردا اوج كي الغوري نقاندنا وابو براستي يعني ضصد وبنج اندامي مجلس الشعب شار بنج
ما مستا يعني اندامي وكبو او قد بينن نو نري ملتي كرد براستيجي او نكار بالتقافة بدن يعني كشتن جوات خوازن لي مدفيبو هجمارك ولو لايقي هبونا ملتي كرد لايقي بالخدانية ملتي كرد لايقي كدا ملتي كرد بافدورا ام تبدي وي برلماني بوبانا هنجي مكاريبو ام دوستو حوالي خوا بهتر ايد برلمان دا ام زيده بكن مكاريبو هن بهن ام راضي بكن دا اوجكي اما مكاريبو ام ايشا خوشكي دين سر ماسا برلماني سوري. بله ما مست يعني ركفتنا بيستونه هي تشليه جهات امذكرن حتى هاجي قالك خالين تيدا حكومتها شامية يادم كي خدي لي درناكبه يعني ايدي خلو غوري وابريارا ايدي يعني بيك ناين السر عردي نها ام بيجن مجار انتجراسيون يجي كاتن هوليدا دنارينا ودا واتفاق بيستونه هي تشليه مجار انتجراسيون دا وبسر كبب فيرنجي بفان كريارين حكومتها شامية يادم كي تزاني ما مستهجر جو بريارا حكومتها شامي جم حكومتها شامي بين بلكي الكردا وقت بيجهدار بكت دم بيج دا هن بهن ام كاربن بهدورا ام ترزغريك اخوا ام جارسر بكن لي مخابن ام دبينن دستوردان شي دبن دولتين هرمي راستيجي يعني تبدي هفيا تيدا شي ما مست بريارا واش كو دريه ببورا ما مست كوفان بريارا واش كو دريه برويكي يعني تشتد دستي مدى مايا وكرد دستي هفدو نبردن كرد كاربن بيك هلوستي بمينن بيك دنگي ببين بلكي اف دولتي غارانتور او كاربن دمي بيجلا لكردا ببنى خودي جبرگو برجواندين دولتي مظن بيتر وكا امريكا دمي بيجلا ويك هاتنكي چي بكن دروج هلاتانا فيندا ويج خورا و دست دين سر طاقة و دست دين سر نفطي و دست دين سر خير وخيراتي روجلاتانا فين دنافرجي يعني اف تشيل سوري تشيل عراقي يواج اشوار هم بيسكن هاجر اف خيراتها حميش قد دفري كردنا حميش قد مناطقي كردنا هاجر اف دولتي منظن كارب كردا رازي بكن دا روجي كش رجا اف كردا ارام ببيني هنجي دولتي درب وكا امريكا وي بهتر برجودية خوشي بيك بينن وبهتر وي ما فكيجي كنا دستي ملتي كردا ما مستكوفان تبحثا يكريزيا كردا كر جرك كرد دستي خوتيكن دستي هفدا تبحثا ركفتنا 26 نيسان كر يعني حطانها ما انجام 26 نيسان نديتيه شان دا كردي لغوري پیمانا گوهات ج 26 نيسان او کار زيده نهات کرن سدم چبو نهاجي بحثا لوگرک سیاسی کردی تکرن حاضرتیش بو وینا تینه کرن ما مسته پارتین انه کسی آمدنش وی تشتیره تزاني ما مسته دما گوشاندا کردی هاتا آواکرن براستیجی ام دوی هیوی دبون گروژکش روژا افشاندا ما وری پیشوازی کرن جالی حکومت شامی دا وکا افشاندا ها وکا نونری گلی کرد لسوری و او شاندها ايشا ملتي كرد ديني سر ماسا حكومتا سوريا مخابن جدما قو آباب وحتى وك ايروجي شامي دري خوا جبي شاندير نبكر شاندا مجكي براستيجي لوازيتي تهيا ام دبينن يعني بلكي دمك دريجة قو بهفدورة نرونشتن يعني حتى برونشتني وبهفدورة جي ام نزان وكا نبهوري كيش بلكي دنابرا وادا هبي ام دفنگو بهوري شي بي ام دفنگو بي اكريزيا ملتي كرد ام تتشجوي ملتي ام بيكنا اينن ام تفي ام زانبنگو انه ملتي كرد افضل فتحانيكي كتيت استي مدى هاجرگو ام الجورا برجونديه خويا تكاتكا ام هرن يعني هانها ايرو بركي ريجيم بريان ونري خوا اي حسكي قالك جارة دعواج بارتيارا باشقا تشيني يعني باشا جماع براستيج كي مرات كريا وام منك بقوتيا ام ناجنا شامي هاجر كنا ام برنجا كي بهزك قوين به دا ام كاربن قيمتك ام لا شامي جخورجي كي وجملاتي خورا بدنا خويا كلام ما يعني ببورة يعني ركفتنا 26 نيسان
عيني قوتنا ام هيز بن ام حاضر بن ام بري خبدن شامي يعني زي و دبستو شش نيسان ده وكيف خوشيه كردل كردان ده روجك ديروكي هاتا حسب اما نلقوري وي روجي جو كارو خبات هاتا كرن و نهاجي يعني قل شرپزبوية قل روشك ديه روشك پر خراب ديه يعني دفي آلي ده يكريزيا كردي وكردان خلاص بك تبحثا مثلا بهوريه كر تبحثا كو بارتين سياسي چقاسي دريوات خستن هن حجتا دردخن هن او دردخن بديل چيه ما مستا يعني دم ايدي نماتي يعني قال نما قبول دك جو دم جولو دريشتر ببا ايدي جركه نها هلوستن قال دنجي قال محتاجي جو جفي آلي دا دركبه يعني امبيجن هجر قلب بنده بهوريه با يعني امبيجن شاندج نفره بهز ببا وي وقت بخوا بديله وي چيه ما مسته تزاني يعني د کنفرانس کردی دجی که يعني د سرپرستیا وكاتب امريكا فرنسا بو و د بدوقتي سلوك هريما كردستاني برز مسعود برزاني هيجا جنرال مظلوم عبدي براستيش كي جريكا اما عبد بينن چون هاتنا برز جنرال مظلوم عبدي وباشوري كردستاني جهدو قط نبوا جريكا ملتي كرد لفا سمبولا ببنى خودي لوا جهدار بكن ام بيل برجوندي خبكن بطيبت بارتين كردي يعني جريكا شام جمرة بشين يكاجي اگر برجوندي انما قزنجتي ده هبيش كيد ورا بارتيه ما جريكا ام قبول نكن جبركو وقت اتكرم كري او ملتي كرد تمام لوي كونفرانسي كردي بو خوديش او بشتقريا 6-7 مليوني كرد بو براستيجي دماغو ايرو ام انجامي بي كونفرانسي متيك ببين وام فيشان دهانيك ام هلوشينين شوتي واتيك وام دلي 6-7 مليون كرد ام دشكينن بروي كيجي دماغو ام بونا تاروبار ام بونا تكا وام بونا بي وزن ام بونا بي قوت براستي كسر تشكينا ديما زور سپاس جبوتا سکرتیر پارتیا روژا کرد لسوریه بریز کووان کنعو باوه اکی زندیش باجار تربسپیه تبلیمه بو زور سپاس جبوتا مامسته زور سپاس بله بینارین ما در باسی مجارکه دمه بن د مشارکه دنده تماشاوان ما گو گلین گوند تنوریه که روجهلاتی باجار قامشلو خواستن خو بگینن روجاوا تیوی به تایبت دریا برنامه شوپینره هن رازیبونین خو و هن گازنین خو بکن به تایبت شهرداریا گل آباجار قامشلو گلین گو لگوندوار تنوریه دبینن دبیجن عربین پاقجی ناین گلمه هر دم او چوپا گلجمه کند بین ام بخوراجين دينن باجر افجي زحمتيان دكشين جبر عربين واتننا اوي واتننا اف كوم كرنا تشوبي و يعني جاليه شرداريه ده جو ناي راهشتن برزگريكا كا لگونده تنوريه جو دركتيه هولي لوي داري گلن وي داري كو نرازيبونا خو ديار كرن و خستن گود زوترين دم ده گرك عربين پاقجيه يعني شهرداریا گل یا باجاری قام شد در باسی گوند تنوریه ببن و وی پرزگریک چارەسەر بکن جبر کو او کومکرنا چوپه گو چقاسی تعدین واندکه نخوشیان تینه هم جالیه بهنه ده گو نکارن دبارا خو بکن نهاجی از لوی داره ما کامیرا خو پشتی گو اف نرازیبونه گل در خسن مجی خاص وک روجاوا تیوی برنامه شوپینر هفکارا من نوین علی بری خدای گنده تنوری دا کو ام بهتر وی پرزگریک ناس بکن دم باش نوین قوت به نهاجی تجیب خال گنده تنوریه پرزگریکا گو درکتیه هولیج آلیه چوپه ده لگنده تنوریه تدکاره بهتر هورگولیان و تفاصیلان بدمه کرم که بله آراس سلاوش بطوش بو حموت مشوان از نهاج یک گندواری باجار قامشلو گنده تنوری ما کو اف هیاما مهکیه گنده تنوری جی خدمتا پاقیجی جالی شهرداریا گلیا باجار قامشلو و بپارمایا لگوند نه عربین برهف کرنا چوپان و نجی جه کم کرنا چوپان
لهيا ولاتي راسي قالك اصلا كيو زحمه يادن بتايبتي كو انا ام دورزي هافني دنا كو تشوب اوايكي روجانا تشهد ولاتي جي جبر هم جهه تشوبتنا وهم جي عربين تشوبين شرداريا قل باجار قامشلو بري خو نادن قلنا تشارد من كو روجانا بري خو بدن باجار قامشلو وتشوب اخوا باویژن وداری جبر به که متخصص وکی کامیرا روجاواتی بی امبری خبدن گوند هلواس داخوز و هر وها پیام ولاتیان بکرین درباره به که دجین حال قل من ولاتي هنا مرحبا يا ابو دمات باش اهلا وسهلا سلام خير من شاستن كيو زحمتيات بينن جبو تشوبي تایبەتی لە گوند ون ڕۆژانە بەری خۆ ددن باژێر داکوون چۆپە خۆ دێنن باژێر هەمژی عربین چۆپێتنە هەمژی شارەداریا گەل جهەکی چۆپێ دیار نەکردێش بووە ون چ ئاستەن گەو زحمەتیان دبینن زحمتيا وينا دا بچيبو زيدي مهاكي او جهه قولي تابيت ندا قمار او تابيت ندا نها جبر ما قرتنا اهلي خزنا قبول ناكن نجيكي قندبو وقالكي قمار بلدبو او جيكي قبول ناكن بلدي تقريبا زيدي هايبوني بك بركي تشيبو لجهه كي تقري هيجي بيدانا كريا وتمجي كي بتقري يعني مراجعه بلديه جدكي وهبالي دي جدكي هيبي وك مجوا حسكري يعني هيبي هاي على اساس جهكي وانا ببيني جبو بقماري وانا دباب نتني طنوري قندي طنوري تاني دور بشه قندي ما عليه شش حفت هشت قند هنا بي بكري داينا دايمي تركتوري ما درت كتنا فرشي كي ودرت كت وا قنداشي كوم تكرم تابتي وجهي او جهنها شويه تركتور يعني رابي راشي دشكي وتدب مني وتركتوري دب مني جهتنا بافش ندا صدمه سرکا ابا اب قمار لب هاي هبدو كومبونا نتنه تشكي جزاويه قوي قمار بصر هفته ابجي بركي نمسلا انه اليات نين او بلدي او عمالي وانين نا صدام سببا قو نكار بابني جهه ابتني ليتنه داخوازي واش جهه پیوندیدار چنه جوينا پیدا که جهه کی گو کاربن و قمار بابج ندا طبعا جهه کی گو نزيكي بلديه جيبه جبر تركتور درك 10 كيلومتر شرب دس نشانكي دسعتنا شمناي يعني اوايا روجي شبي قندي حرجر دخطرة تابجن سيا تابجن قندي تين يعني ابجي جهك نزيك جوار دبي او جهه جو بابجني او دبي بكرن كي ايجار كن چلو بكن ابجه جوار دبي بلديره ويز بجم وقت وس ساسكار ببي ابا ابدر وقلك قوزي دي جهنم تبدو أنا هاي مهبي دكن يعني جهاتي برده مسؤول هبال بسكن برده لسر بسكن هالو نابي يعني هالو ولو حاج نابي أفز بجم لورا بله اجي هيفيدكم كود سوترين دم ده شرداريا قال باجار قامش لو هم جه وهم جي عربين برهفكرنها تشوبيج بو گوند بده ديار كرم ده دس نشان كر دا كود سوترين دم ده داخوازي ورم جي انجي نهاجي استخوازم بياما ولاتي كي دن بكرم مرحبا لو يعطيك العافيه شو المعاناة الصعوبات اللي عم تواجهوها كل يوم من القرية عم تروحوا على المدينة مشان تكبوا الزبالة؟ بداية نشكر حضوركم ولفتوا هالمعاناة طبعا عم بحكي باسم 15 دقيقة الحوالي مش انه يعني التنورية بس نفس المعاناة نفس الطرقات الوسخ يعني ناشدنا المعنيين المسؤولين يتدخل ما قصروا الجمع بس هي ما في يعني ما حدا عم يسمع لهم ما حدا عم يلبيهم يعني الدنيا صيف وحر يعني نحن على اساس انه الحضاره والغمامه يعني انا شخص عندي سياره اشيل وسخي بس احس الصعوبه وقت اكب الوسخ بالشارع على الطريق العام يعني ما يعني شيء يعني ايام يعني حكى ابو ازاد كل الامور اللي بدات تنحكى هو يعني ادرى بالامور بس نحن عم نعاني بهذا الامر ابدا وامور الكهرباء امور اللي يعني شيء معاناه جد في معاناه بهالصيف وبالحر وبالامور هاي. مطالبكم للمسؤولين من البلدية؟ مطالبنا يقوموا باعمالهم يعني طبعا احنا ما عم على بلديتنا عم يناشدوا يروحوا يجوا بس ما حدا عم يسمع لهم ما حدا عم يرد لهم يعني مطالبنا يعني بدنا النظافه هاي حديقه عامه على اساسها هاي اساس حديقه عامه هاي انه على اساس حديقه يعني المنظر يحكي المنظر يتكلم انه شو المعاناه وبعد في عندنا اخر الضيعه من هيك اذا بتروحوا هلا بتشوفوا بالصور شوفوا كيف البهدله يعني شيء مع الاسف. شكرا يعطيك الف عافيه. شكرا لكم وحضوركم ونشكركم على هاللفته الكريمه.
بله آراز خوا وکا کو دیمان آن دبلید که جفنها قاشو کو گلستان بو گلستان که لبها تا آفاکرین لأنها أبدر بیا جهة شوبيجي خلكن جندن تنوري جي داخواست كن كود زودرين دم دا جارسرية كجي جبو جهة شوبي ورد دس نشان كنن جندو هم جي عربيين شوبيجي بأواي كي روجانا وكي برنامج كي جند رتشكن دا كو شوب أوان بدن هبجي شو راستي جي يعني ديمن دا كو كوبيلي دكرجي يعني ديمن كي جداش بوشين كه ددا نشان دانجي وكي كومنرين وهلوس وداخواز الولاد كان جي كرتنجي داخواز كنج دبرين بيوندار كود زودرين دم دا جارسرية كش برسگه کا چوپیرا وردیتم. بله نوین هیوی آمجیاوه گودریا برنامه شوپینر تایبت سرکران روجاوا تیوی دنگ بگ هجا جهن پیوندیدار بتایبت شرداریا گل یا باجار قامشلو ایدی بباره وی ملتی رابه به گل تنوری رابه گو ایدی اف چوپالوی داری کمکریه دیدی من درکتیه تشتکی نباشه زور سپاس بوته نوین علی هفکارا من با وکی زندی جگوند تنوری گریدای روجهلات باجار قامشلو تولیم بو. بله بینرین ما مجاری ما به ویرنگی بون عالی خدمت گزاری داد عالی سیاسی داد زور سپاس و متما شکر حتی خلق کدن هر شاد و بختوار بن.